Wetsu madumedi khanketsa botsona television nako ele bosupa mo phatleng phirimaneng ya mosupulo go tota re ga sa ka tlhamalalo go tswa toropo kgolo Gaborone o kopana le nna Benson Phuthego makori di tibulegela ka go leba ditlhogo Tautona Masisi ya tsena Phuthego le khuduthamaga ya puso go buisana ka melao kakanyetso e le mene Kansele ya Chobe e tla dirisa dikampani tse di phuthang dikoloto go iphuthela dikoloto. Mo go tsa metshameko setlhopha sa setšhaba sa kgwele ya dinao sa borre se emeletse go leba Aforika Borwa kwa kgaitsanong ya Hollywoodbet COSAFA Cup. Yo tolokolang tota ka puo e diatla o bidiwa Patricia Chobonyane me gare tsena mo dikganyeng. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o phaketsa tsene Phuthego le khuduthamaga ya gagwe go buisana ka melao kakanyetso e le mene go tlhabolola le ba bangwe ba makalana a tshwaraganetseng tiro le puso pele ga e ka ya go buisanwa ka parlamenteng go dirwa melao fa bua kwa Phuthegong eo Tautona Masisi a re gareng ga melao kakanyetso e mene eo go na le o mošwa wa Medical Aid Funds Bill o tla thusang gore go nne le melawana e tsamaisang matlole le a makalana a dithuso tsa botsogo ke gore bo Medical Aid go netegatsa fa e sologela molemo maloko a one Tautona o na kopa botlhe go buisana ka dintlha tse di maleba go thusa go atlega mo maikelelong a Phuthego eo pego ka botlalo ka totlang Matlhabaphiri Komiti ye eteletsweng pele ke Tautona Masisi e neela matona le bathusi ba bone sebaka sa go buisana ka dikgang tse di hapegileng tse di amang itsholelo le ditlhabololo tsa lehatshe ba kopane le bagolwane ba makgotla a kopanetseng tiro le puso le bangwe ba balaleditsweng ka mosupologo ba kopane jaana go buisana ka melao kakanyetso ya akaretsa wa bodirela puso wa khiro le wa ditlhaeletsanyo hammogo le wa Medical Aid Funds. The Non-Bank Financial Institutions Regulatory Act 2024, as the main act regulating the non-bank financial service sector, does not adequately address the regulatory requirements for medical aid funds, especially sector-specific requirements. I'm also informed that this bill is for medical aid funds operating on a non-profit basis like BOMAID and BPOMAS. Transition arrangements for medical aid funds operating on a for-profit basis have been provided for in the bill, while a bill to regulate the for-profit medical aid funds like Botsogo is being drafted. The proposed medical aid funds bill will therefore, among others, provide for the regulation of medical aid funds for the purpose of ensuring sustainability, good governance, and sound management of resources for the benefit of members of medical aid funds or scheme. The rationale and proposed contents of the Electronic Services and Transactions Bill is intended to address the following, among others. A, enhance public data security and privacy. B, enhance citizen engagement and participation. C, improvement in transparency and accountability by public sector employees. And D, provide for the opening up of data sources, i.e. open data, to facilitate the transition towards a knowledge-based economy and a knowledge-based society. Go netefatsa ga tirisano le dipuisano tsa babereki le tse di lolameng mo lehatsheng leno ka maikaelelo a go tokafatsa seemo sa pereko le go ntsha maduo mo tirong ga badirela puso le babereki ba mogama o ikemetseng. One of the expected critical outcomes of the Revised Public Service Act and the envisaged Employment and Labor Relations Law will be the resuscitation, creation of governance structures to facilitate effective collective bargaining on matters of mutual interest involving employees and their unions, as well as the employers and the employer organizations. I need to stress that a clear balance between welfare for workers and performance improvement is paramount if we are to achieve the objective of high income and knowledge-based economy. Moro ga go buisana ga maloko a ECC matona a tla bong a tlhalosa melao kakanyetso e mene ba tla elotsa go irolela khuduthamaga pele ka balwa ko parlamenteng. Totla Matlhabaphiri, BTV News, Gaborone. Banni ba motse wa robelela kwa kgaolong ya Madinare ba dile lenaneo la thuo le tlotlo mme ba re kgwetlo e tona mo kgaolong eo ke letlhoko la metsi Mmamosisi Kapego.
Re ka lehelo la mahudiso le sa bewe ka fa molaong go thata gore ditlamelo di ka hitlhelela teng segolobogolo tsa metsi. Kgwetlho e ama le barui ba motse wa Robelela ba ba nosang leruo la bone kwa nokeng ya Shashe mme go le sekgala hela thata. Barui ba supile fa ba tsile go paledisiwa ke go tsaya lenaneo la thuo le tlotlo ntateng ya letlhoko la metsi a gaufi le mahudiso a bone. Go tlile go mpaledisa go tsaya lenaneo ka gore ga ke na metsi. Ga gona didiba mo. Banana ba rona mo Robelela tota ba ntse ba sa kgone go hithelela ba sa amogele ka lebaka la metsi. Soano manane one go do itela gore ra tsa ta bore re ikega kae go no ke ya Shashe go no sa goneko ya no go bata water right mo no ke ya Shashe gore me ke go gele go morakeng ba gana mo parliament. Mme ka thuo le tlotlo e diretswe motswana mongwe le mongwe go na le ka fa lenaneo le ka thusang ka teng go hitlhelela katlego ya go nna le metsi. Barui ba le 15 ba ka ikopanya mme ba agelwe sediba sa madi a tshwarang 500,000 ke puso mahala. Ga le barui le ntse le mo communal le nna le palonyana nngwe le dirile mo go teng syndicate le ikopantse le bile syndicate yoneo le registerile re itse ka ga molaong puso e ka laepela sediba ya ba se gokela ya le isetsa metsi hala ha monana a ka bona motswedi wa metsi teng kana ga gona le ya leng gore banana re ka ba sukunyetsa teng gone ha re no santeng ra ba kwalla le kwalo hela ba hiwa ha ba tshwana go sala go morago gona le ha bang mo go kgosi gore kgosi a ruri hatse gore go le tamokile go motswedi kiyo go noka kiye me go ka no sa gone ha ba ntse ba no sa gone. Bangwe ba ba tsere mananao mangwe a puso ba rotloeditse Batswana go ikita ka thupana go tsa mananao a puso. Ke a go tsa dipusi ke taya go fedisiwa gongwe ke di-kilometer Ka dikgomo tsa me di 10 ke ta bona dikgomo ke a la rata lenaneo la Thuo le tlotlo e akaretsa thuo ya diphologolo ka go harologana maikalelo e le go oketsa palo ya diphologolo le gone go tokafatsa botshelo jwa Batswana. Go tsentswe madi a kana ka 2 billion pula mo lenaneong le la thuo le tlotlo. Mamusi Siska, BTV News, Robelela. Kansele ya Chobe ya retsongwa ke sekoloto se se kwa godimo sa madi a ya kolotwang jalo ke setšhaba a ditirelo tsa kansele le ntswa go dirilwe maiteko a go phutha madi. Modulasetilo wa kansele eo Re Chimeni Muluwani a re mo nakong eno kansele kolotiwa 8.4 million pula e le ditirelo. Modulasetilo na arolwa matsenyogo ao mo phuthegong ya kansele a re ditlamorago tsa go tlhoka go duela kansele ke go kgoreletsa jalo ditiro ya kansele ke a leboga eole ka pego. Ramololwane o kopile setšhaba ka kakaretso le ba dikgwebo tse di ikemetseng ka nosi go tsibogela go duela dikoloto tsa bone mo kanseleng gore kansele e tswelele ka go ntsha ditirelo tsa yone ko setšhabeng ntle le sekgoreletsi sepe. A re kansele e tla gagamatsa maiteko a bone a go phutha dikoloto go simolola ka 8 million pula yo ntseng a kokotegela mo dingwageng. Kana ke madi a re tshwanetse gore re thuse Motswana a re duele re boe re thuse Motswana yo mongwe ya no re na le batho ba bantsi ko malapeng ba ba emetse dithuso tsa rona ba le gore ga re kgone go ba thusa gone gompieno yana ka gore madi a santse a tshwerwe ke ba bangwe. A tshwanetse gore re thuse Batswana go ba tseela malele ka go dijarateng tsa bone. So ya no ga re kgone ka ga re tshwanetse gore re direng ka teng go nne efficient ka ga go tshwanetseng ka teng. Re tshwanetse gore re baakanye ditsela, re tshwanetse gore re baakanye di-sewage line. Modulasetilo o ne a tswelela a thalosa gore go ka tswa go bakwa eng gore setšhaba se nne maoto a tshupa go duela madi a ba kolotang kansele le gore kansele e dira eng go rotloetsa setšhaba go duela madi ao. Ba bangwe ke tare ga ke kana ke re ke go itsapa ke o hese ka service levy ke 20 pula Motswana ga emelela ko Parakarungu a palama 70 pula takasane go ta go duela 20 pula o itela le gore ke madi a manyenyane. Go na le ba ile gore gongwe ne bana le tiro kana ba bereka somewhere
be le gore ya no ba hilwe lenaneo la 10 key gora gore mo ngwe tiro e tsamaela ba kgone go isevisa sentle gore batla go tsena mo tumalanong le di-service provider gore go nne le service ya go nna yalo gore le bone ba kgone go duela di-service levy tsa bone di-loan tsa bone hela jalo ra tere le ke re romele melaetsa di-bulk messages re ready follow-ups re roma bana ba rona ba tsamaya mo house to house ba tsamaya ba gakolola batho mme go ate gore tswele maduo. Khansele e mo tseleng ya go tsaya dikgato tse di bokete go leka go phutha madi a ba kolotiwang. Re ta tsenya some private entities gore bate ba re collectele dikoloto tseo. Mme ga re se re bate go tsena mo seemong seo ka gore bone ga ba tsena go go bone ba ya go tsena go go bone ba dimanda rona ga re bate go tshosa batho ba rona ga re bate go lwa le bone. Kgaolo ya Chobe e nnile khansele e ikemetseng ka nosi ka ngwaga wa 2006 mme seo se raya gore mo godimo ga madi a tswang mo letoleng la puso e na le boikarabelo jwa go itirela madi a yone. Ke a leboga eole BTV News Kasane. Re tsena jaanong mo kganyeng ya bogodu. Banni kwa ga Thamaga ba re ba tshelela mo letshogong ka jaana segongwana sengwe sa magotswana a megala ya motlakase ya boloditse letsholo la go utswa megala eo. Mongwe wa banni o tlhaloseditse mmegadikgang wa Botswana Television o Nkutule Thamaga fa magodu ao a kgaola megala eo bosigo gare mme ba ba tlogele mo lefifing la Mmantshwarele ngwana. Utswa dio tsa metlakase mme ga re itse gore ke boma mme ke belela ile ba simanyana ba tsamaya mo motsing. Selelo sa banni ba motse o wa Thamaga ke se se utlwelang ka jaana ba pateletswa gore ba ka leitlho le lengwe ke magodu a bolitseng letsholo le le mašetla go dira ditiro tsa borukotli. Megala e ya khamphane e gokela motlakase mo lapeng ya BPC ke e kgaotsweng ke magodu ao mo dipaleng tsa motlakase fa mengwe ba e epile go bapa le malwapa selo se tlogelang banni ba motse o ba ema fela. Batho ba rona go na le ko ba itseng gore bana ba isa diote kana ba bona ba na le dio tseo le gore ba botse gore dio tsa ka dio tse ga go tle gore ba ka dira jang. Magodu ao go tlhalosiwa a sa itebaganya fela le ntlheng e le nngwe ya motse mme a senya mo motseng otlhe wa Thamaga gongwe le gongwe fa pale ya motlakase e fetang teng. A ba kgaotse ga gona motlakase ya ba mapodisi le one ba tlhalosa fa ba tshwaragane le namane e tona ya tiro segolo jang ka magodu ao e le matsipa a botlhale. Go ka tola letsatsi go se matsatsi a mabedi then go nna go ripoto yona kgang ya go nna jalo gore batho ba kgaotse dis cable sa motlakase di kana ya go godimo kgotsa e re twetse ka go bitsa at overhead kgotsa ne episeng ha batsi mme magodu a rra ka tebo a rona go tsena ga re bona ko disini gore go ntse jang ithalele le batho ba ka nna babedi ba ile gore gantsi ba dirisa di-stapladara go pagamela gone ko godimo gape gore kaela gore ke batho ba ba itseng sente ka motlakase ka re go kgaola ga teng motlakase ka no wa bo le one mme ba kgona go kgaola le that cable ope a sa chokiwe kry-a wa bone then utaba ba e kgaola ba tse ba tsamaya. Mapodisa ba ka ba thusa ke gore yala go gongwe o ka re go na le boitsemenyana tla re gore wa bua be ba gore ba re ga rena koloi. Warare a re go tsebogela dipego tsa mofuta o wa bogodu ga go motlhofo. Ba tsa ba go rekisa market o teng gore ko kae ga re series sentse re mo re setse dikgatsa teng mora gore tota ga ne dio tse ba disa ko kae segolo bogolo. Ditlhotlhomiso tsa mapodisi ka tshenyo ya go utswa ga megala ya motlakase mo malapeng le go dikologa motse wa Thamaga di santse di tsweletse mme mo nakong eno ga ba ise ba tshware ope tebang le go utswa ga megala eo ka jaana motlhala wa magodu ao o se motlhofo go ka o letedisa. O Nkutlile Thamaga, BTV News, Thamaga.
mme jaanong wetso ha e le gone o thubang segwana sa ditshwantsho dikgang ke tsa Botswana Television phirimaneng ya tsatsi la mosupologo ga re tswelela mogolwane go tsweng kwa lekaneleng la Companies and Intellectual Property Authority SIPA mme Anka Monyatsi a re ba segetse kwa thoko 50 million pula e le didikadike jalo go tsweng mo letloleng la Technical Devices Fund go thusa badiragatsi. The objective of the fund is to develop the creative sector. So in trying to break them down, we have outlined things like you have to be producing some works, let's say you to produce a film, it would qualify for funding. It has also to do with the promotion of creation of awareness of copyright and neighboring rights, as well as issues of enforcement. In addition to that, we also provide funding for projects that encourage collaborations and even access to markets. Considering the fact that the intention of the fund is actually to develop the industry, the committee has decided that we are not going to fund projects that are purely capacity building, where all that we are going to do is workshopping people, doing workshops, because at the end of the day, once you have workshop people, it's all done and it's all said and done. You have a list of people who have actually attended the workshop, then what? So some of the things that the committee has decided that they're not going to be funded, or any other project that is not in line with the objectives of the fund, really. Mo parlamente wa lentsole tau mo pane me nane ku makwinja wa kholetse setlhopha sa baitshepi social club moa wa go aba a tlhalosa fa puso kanosi e ka se kgone go belega dikolo me makwinja o bile seo kwa Sovje fa setlhopha seo sa baitshepi ka tshwaragano le le khota la Cycle for Life le la Goals for Change se abetse jalo baithuti ba sekolo sa Machendi mpotsa madi a fetang 17,000 pula pego ka Butulo Mogorosi. Mo parlamente wa lentswe le tau mo pane Mennani Kimakwinja are botlhoki mo baneng ba sekolo ke sekgoreletsi sa gore ngwana a dire bontle mo dithutong tsa gagwe ke ka mo tiro e mokgatlho wa baitshepi social club e dirang e le sekao sa mokgatlho o ikemiseditseng go tlhatlhosa baeteledipele ba tlhwatlhwa goromente ga ka ke a kgona re kgonisiwa go ne maphata a emeng a le nosi ba tswa setlhabelo go bona gore bana ba rona ba bona thuto e boleng mme ga ba le mo sekolong ga ditsompelo di tlhaela ntle go nna bokete gore ba kgone go tshwara go sekolong ba le mo mathateng a gore ga ke na mosangwana ga ke na eng. Mokgatlho wa baitshepi social club o tlhamilwe ke babega dikgang ka maikaelelo a gore ngwana mongwe le mongwe a kgone go fitlhelela dikeletso tsa gagwe ka thuto. Re batla gore ngwana yo mo Sojo le ngwana o mo Gaborone ba nne le tsotlhe tse di tlhokagalang gore ba kgone go ithuta. A kere a tshwanetse gore o se ka ta sekoleng ka gore ga ona dithako mme re le batsadi re kgona go reka dithako jaanong ke sone se re lemogileng gore le rona nte re tswe puso maoto re le babega dikgang re kgona gore dilo tse dingwe tse re di tsibogele le thoko le lengwe le le gore re kgona go kgona teng jaanong ke sone se ke reng re tetse gago le aga le gore re rotloetsa le go nonotsha ka tsotlhe tse di tlhokagala mo thutong ya lona. 90% of our students here are under SNCD, and you find that the missing 2%. 90% ya baithuti ba rona kwano ba ka fa tlase ga maboipelego mme o tla lemoga gore 2% o tlhelang foo ga se gore ga bana botlhoki jaanong o tla lemoga gore re tla bo re na le moithuti o seng ka fa tlase ga maboipelego mme a sa thusiwe for FSNCD, but not meaning that they are complement. So that's how we complement these kids. Baithuti ba sekolo sa Macheng ba filwe ditlhako tsa sekolo, mesangwana ya bomme, diaparo ga mmogo le paka ya sekolo. Godimo ga moo, baithuti ba ba dirileng go gaisa mo ditlhatlhobong tsa ngogola ne ba fiwa dibaesekele tsa maemo a ntlha tsa mabelo. Sengwe go wesone re siri. La itore ba ma form 5 ana bala pele ga rona re bala form 2 ba tsenang go madiba itetse le gore ha ona bana ba ba irang di triple science yaanong ka la kinyana ya rona re tswa seemo sa teng re tswa le ka go selwane Makalana a ikemetseng ka nosi ba rotloeditswe go nna le seabe mo ditirong tsa bopelotlhomogi ka seo se ka thusa go tsholetsa itsholelo ya lefatshe leno. Butulo Mogorosi, BTV News, Suju.
Mopalamente wa Chobe Ramachana Samukuni wa kgoletse kampani e ya ga mesele ya kgopoleswe go boeweditse tiro ka nako e bile e dirisitse madi a betsweng tiro eo. Re Samukuni a re ga go a tlwaelesega kwa kgaolong ya Chobe gore tiro ya mohuta o e dirwe mo nakong e beilwe. Kitso Temane wa Pega. Motse wa Plateau kwa Chobe o nno wetswe ke siro sa morwalela ka paka ya dipula. Fa kwa lesoma gone mathata ntse ile tsela tse di sa nnang sentle mme seo sa baka gore dipalamo tsa morafe di ba folosa kgakala le motse. Seo jaanong ke dikgang tsa maloba. Ka jaana go agile mesele e tsamaisang metsi go tila morwalela. Tiro eo e ne e abetswe monana mo kgaolong ya Chobe. Mo go rolelweng semmuso ditlhabololo tseo, Rasha Mukuni le makhanselara a metse e ba kgola rra kontraka le khansele ya Chobe go itoma molomo wa tlase go wetsa ditlhabolola ka nako ebile ba sa senya madi. Pula di nele di jarata yaanong di go flada go kopana le metsi a seweredi SGR Shimani ke go leboge le team ya gago for delivering the project ka nako ebile le ka budget ga se so se tlwaelesegileng thata kgaolong ye ya Chobe ba di bus ba ne ba na le dipato sa gore ga ba ka ke ba tsena ka lesoma ba dropa bele gore nya tsela eo yaanong e se ka thola ena se ipato modula stilo wa council le council re leboga hela thata re kontraka ne ke go leboge raiso you know project ka no itshwere ka masheta ka teng ke lebogela le gore irile ha re kopa gore nya me project ke tse re batla di dirwa ke bengai ba ba le mo bora di kontraka ba botane mme ga nna jalo ba ga itshogo ka go ya mesele ya go kgopa metsi a morwalela e ne e filwe madi a fetang 5 million pula ya kgona go thapa babereki ba le 17 fa ditlhabolo tsa go aga tsela ka ditena kwa lesoma le yone e lopile 5 million pula mme ya thapa banne ba motse ba le 47. Construction of stormwater drainage in Plateau and installation of culverts. E leng gore ne e budgetetswe madi a leng gore honorable Hansa bua 5 million. But it was awarded to SGR at 4,278,436 pula and 1010. Go hirile batho ba le 17 unemployed and then 15 youth, 2 adults. Yena ne le project e leng gore ne sa bora kontraka ne ile gore re engage bana ba mo lesoma ra base re berekela material wa sengwe le sengwe bone sa bone ke go tsenya ditena le go tsenya di-capstone hela be re ba duela. There were 7 of these people, the artisans on it, mo lesoma. 40 were unskilled youth. Tele re ilikile go dira go le dikgwetho for stara ka re hitse project ka end of March 2029 tsa ga March. Delay tota ene anna khanya gore tsone di aggregates kana di tswa Frankstown na kana le khanya di permit di license kwa gore ba ne re sa robale ele khanya gore re bone gore re hetsa project ya rona ka nako. Borra di kontraka ba rotloditswe go thapa banne ba motse ebile ba bereke mmogo le makhanselara ba kgaolo gore ditiro di kgone go nna motlhofo ebile ba le thaga le go wetsa ka nako. Kitso Temane, Botswana Television, Kasane. Majano re konetelle banni ba kgaolwana ya mapakata gaufi le toropo ya Selebepiko e batla tswelela ba ntse ba thusiwa ka manana wa puso fa go santse jalo go batliwa tharabololo ya go tlhomamisa lefelo leo go nna motse o tletseng. Kitsiso eo e ntshitswe ke mothusa tona wa temothuo re molebatsi ana le mothusa tona wa papadi le madirelo mme Beauty Manake fa ba itetse ko Karabo Molusi wa Bega. Kgang ya gore lefelo le ke maipa fela fa bangwe ba ipelaetsa gore ba tlholegile fano e tswa kgakala mme ba ntse pelo telele le tsholofelo ya gore seo se tla baakangwa. Difatlhego di ne tsa phatsima ka tsholofelo mo phuthegong e neng e kopantse maphata a tsamaisang mananeo a tlhabololo matshelo. Kgangkgolo e tona le konokono ke one metsi. Kgang e nngwe gape e ke itse modulasetulo a tla le ka yone le nna ke itse e mpalla ke a gore kana go ha re ntse teng mme re ntse ka leoto le lengwe hela. Ngwaga le ngwaga ke a kopa gore a batho ba kgaolo yone lebala dikgokong Mokgobotwane
ba ba amiwang ke dikgang tse ba bone mananeo mme boammaaruri ke gore ba ntse ba thusiwa ka mananeo temo le tlotlo ba thusitswe ka yone thuo le tlotlo ba tla thusiwa ka yone ka gore batswana ga ke ba bolaisiwa kana ba tingwa mananeo go santse go batuya kgang e ba tolang tharabololo ya yone mme tsatsi eno re ha gore kitso e leng gore ntse tlhokagala kana e sa goroge ka kwana e goroge le lona le kgone gore le ithabolole ka tse e leng gore puso ena le tsone le batswana jo bo tetseng hela jaaka nna le rre ga se itsiwe le mongwe o leng ha le lona le tshwanelwa ke dio tse dinte maiteko a temothuo mo tikologong ya kgaolwana e a bonala le fa phulo e sekalo banni ba setse ba segile tema e ba ka itokafatsang ka mananeo a ba tlhatlheletsweng dikitswa ka one hano ke lebogela go tang ga lona kwano go bona go tshwanela go ta mo maipeang hela go tema pakata ke lebogela seo go itse gore go teng go tema pakata go ne le batho teng ke lebogela mong hela mo modimong lebaka le le kana le re lentseng ha mo ke lanthara go bona dililo tse ba di ntshitseng di se ka tsa lebalasega ke a kopa ka tswetswe mananeo a ba negotlile go a tlhalosa a ka re thusa thata mo matshelong a lelwapa lengwe le lengwe go na le lesaka ke barui masimo a rona ra lema ngwaga le ngwaga ka go tlhoka lesego ga re itse re nne le ditsompelo tsa go nosetsa ka malatsing a gola dipula mme hela maiteko a rona a bonala teng mo lefelong le le senang ditlamelo jaaka mapakata banni ba lemositswe gore ba ka fetola matshwenyego a bone ka go tlhama dikgwebo tse di ka tlisang ditharabololo Karabo Molosi BTV News Mapakata wetso molotsana o ke o thobisang khutwana sa tsa metshameko me khaitsedi ya ke go segonkwe o gone fa khaitsedi ya ke madumela Benson ke dumela gore wa tsoga mongana ba re ga tšiwe o ra madume ke se thorra go botlhokwa ke dumela gore tsotlhe di apretsa moreetso mo beke ya go pele ke tsa ke le batswana ba go nyoretswe go utlwa di gasa tsa metshameko ka matlametlo a gale le gae ja le bogarra tla go leboge Benson me ke re madume we tshotlhe jaaka sa tlhalositse o fano ke go segonkwe yo tla monga go nela dikgang tsa metshameko e le tsa Botswana Tonight me ka go letle re tsena mo go tsena re simolole ka ikwa setlhoeng setlhopha se segolwane sa setšhaba sa kgwela dinao sa The Zebras se emeletse mosongono go leba kwa Port Elizabeth Africa Borwa kwa se tla phadisanang kwa kgaisanong ya COSAFA ya monongwaga mothusa mokatisi wa setlhopha seo Thaloba Nthaga a re maikaelelo ke gore setlhopha seo se fenye kgaisano eo Ryan Khangwanyane o go tshweletse dintlha morago ga gore go nne le ketsaetsego ya dikgang tsa madi tse di amanang le go ya ga setlhopha seo kwa kgaisanyong ya monongwaga ya COSAFA go lebega fa tseo di bone tharabololo ka kwa bofelong The Zebras ba ne ba emelela go leba kwa Port Elizabeth mothusa mokatisi wa setlhopha seo Thaloba Nthaga a re ba dumela fa ba ya go tlaka sejana seo se se sa bolong go ba tswa ka phatla tsa menwana ka jaana kampa ya bone e agilwe ka batshameki ba ba botlana ba ba nyoretsweng phenyo objective selo se re se ipeetseng ke gore re kgone go goroga kwa makgaolakganyeng mme go fitlhelela seo re tshwanelwa ke go kokoanya dintlha mo metshamekong e meraro ya ntlha in our group bokatisi bo tlalositse jaana ka ditlhopha tse The Zebras e golagantsweng le tsone. If you look at the teams, Eswatini for example, Eswatini ba tla ka setlhopha se se pharologano le se ba neng ba tshameka ka sone mo metshamekong ya go ipatlela phatla ko sejaneng sa lefatshe sa 2026. Africa Borwa le bone ba tla ka setlhopha se sešwa ebile mothusa mokatisi wa bone ke ena a tla bong a katisa setlhopha seo ko COSAFA. Mozambique re setse re tshamekile le bone mo metshamekong ya go ipatlela phatla ko sejaneng sa lefatshe ka jalo re ba ipaakanyeditse. We've got a pretty better idea of what to expect from the three teams. Seemo mo kampeng eo ke se sentseng jang mo dikoko godimo hela thata ntse re prepare mo maletsatsing a go morago re le ka go berekela a re bonang gore ra shota teng re le ka go pusha gona re bonang gore go ka re thusa ko COSAFA.
The Zebras ba golagantswe mo Group A le ditlhopha tsa Mozambique, Eswatini ga mmogo le batshegetsa kgaisanyo eo ebile le bomampudi ba kgaisanyo e makgetho a le 5 Aforika Borwa. Setlhopha seo sa ga mokatisi Didier Gomez se bula kgaisanyo eo ka go lebagana le sa Eswatini ka Laboraro ko lebaleng la Nelson Mandela Bay. Ryan Kgengwenyane, BTV Sport, Gaborone. Fa re tswelela modulasetilo wa lekgotla la Botswana National Sport Commission Marumo Morule o rotloeditse setšhaba go itlhokomela ka go itshirela mmele ka tlhoafalo ka seo se ka thusa go fokotsa malwetse a se tshelwaneng a apisitseng lefatshe leno kobo ka letshoba. Morule o buile seo mo nosong ngono mono Gaborone go ipelola tota mono Gaborone go ipelola letsatsi la metshameko ya di-Olimpiki ka Matlhatso. Bamelokoma go tsholetse dintlha. Meletlo eo ya go ipelela letsatsi la di-Olimpiki e simolotse ka ngwaga wa 1894 kgwedi ya Seetebosigo e le 23 letsatsi le gape go ne go tsosolosa tebego ya metshameko ya di-Olimpiki gore e nne mo seemong sa segompieno. Mme fa ya sala nako eo letsatsi leo le ipelela lefatshe ka bophara ke maloko a lekgotla la International Olympic Committee. Go tlhagolela tsela meletlo ya go ipelela letsatsi legolo leo mo Nogai, lekgotla la Botswana National Olympic Committee le simolotse seo kgwedi eno e le 15 kwa metseng ya Matshelagapedi, Takatokwane le Thamaga pele ga letsatsi legolo la go ipelela meletlo o maabane kwa lebaleng legolo la setšhaba o simolotseng ka mogwanta wa sekgala sa dikilomitara di le 10 o tshwerwe ka fa tlase ga setlhogo se se reng Let's Move and Celebrate le metshameko e mengwe ka go farologanya. Go ya ka Morule, e tshidile mmele ya metlha le yotlhe e ka tokofatsa botsogo jwa batho le gore ba ntshe maduo kwa tirong. Ladies and gentlemen, this year's theme of Let's Move and Celebrate resonate well with our Setlhogo sa monongwaga se se reng a re tsweleleng pele re ipela se tsamaelana le dikeletso tsa lephata la rona le lekgotla la BNSC. Ka jalo ke dumela gore Motswana mongwe le mongwe a ka dira jalo mo letsatsing le, mme a dira seo e le bontlha jwa botshelo jwa gagwe ka seo se ka thusa go somarela puso madi mo go tsa botsogo. Lesser visit to the health facilities. Mogokaganyi wa meletlo ya go ipelela letsatsi leo California Molefe a re go botlhokwa go tshwaragana le lefatshe lotlhe ka jaana kwa meletlong eo ba arogana maele ka ditlhabologo tse di dirwang mo metshamekong ya di-Olimpiki. Organize the Olympic Games, we organize them in line with the Olympic movement and also fa re rulaganya metshameko ya di-Olimpiki re dira seo gore se tsamaisane le se mokgatlho wa di-Olimpiki o se rotloetsang e leng botsalano le botswerere tseo ke tsone tse re tshwanetseng go di eteletsa pele. BNSC jaaka ile batlhokomedi ba mokgatlho wa di-Olimpiki mo Botswana re leka bojotlhe go tlotlomatsa tseo. Celebrate the founding of the Olympic Games, the modern Olympic Games. Bana le seabe ka go farologana ba rotloeditse go inaakana le metshameko go setse morago ditsela tse di phepa. Seriti sa metshameko se mo mathateng. Re le ofisi ya ba ba kgatlhanong le tiriso ya diritibatsi tse di sa letlelelweng mo metshamekong re ikiteile sehuba go ema kgatlhanong le tseo. Re fano go tsibisa setšhaba ka bodiphatsa ba seo. Re fano gore a setšhaba re a re tsweleleng re ipela re etse tlhoko gore re ipelela metshameko fela e phepa. E re jaaka go setse malatsi a le 32 gore metshameko ya di-Olimpiki ya Paris e simolole go tsena mo nakong eno lefatshe leno di na le batshameki ba mabelo fela ba ba setseng ba iponetse tekete koo. Bamelokoma, BTV Sport, Gaborone. Letsatsi leo la go ipelela metshameko ya di-Olimpiki le ne le ipelelwa go le maabane wetsho e le ka Sontaga. Mme ga re tswelela setlhopha sa bomme sa kgwele ya dinao sa Gaborone United se parimotse sa BDF 11 ka dino di le 3 go lefela maabane mo motshamekong wa go ipatlela phatlha kwa tikologong ya Makgaolakgang a kgaisano ya DTC Botswana a kgaolo ya Borwa kwa Lekedi Football Center mo Gaborone ka Geso Molelekwa wa latela. Morago ga Rasoja Royal Fighters ka dino di fera bongwe go lefela mo motshamekong wa ntlha ka Matlhatso bomme ba mo ya go leele ka fa tlase ga bokatisi ja mokati wa fentseng kgaisano eo mapakeng e fetileng le stopper sa Double Action William Monene ba tswelela go semekelelo a go bata phenya bobedi ka tatalano ba bolotsa thaselo phale ya ntlha e sena go lela. Maiteko a bone a tswa madio motshameko wa tsamile metswedi 16 ka motshameki wa stopper sa setšhaba sa The Mess ditubitse dithebe a thoma diu kwa pele. Metsotsonyana fela morago ga nno eo dithebe a leka go atolosa ketapele ka ya bobedi maiteko a go a betsa kota. Ya re motshameko se ka metso e le methano gore o ye boikhutsong ga o nyadi o ntametse a nosa ya bobedi morago thakathakano mo le morago la BDF 11.
karolo ya bobedi tsamaile metso e le mebedi o ntametse a nosa ya gagwe ya bobedi ebile e le ya boraro ya Gaborone United mme ba tshwarelela fela jalo go feta motshameko o ya bokhutong. Phenyo eo ya bobedi ya GU e ba togela ba le maemong a ntlha a loko ka dintlha di le 6 mme ba nutsa dino le 12 fa BDF 11 ba fologetse ko maemong a boraro. Mo maduong a mangwe e ntse e le metshameko ya go ipatala phata ko makgalakgang a DTC Botswana Zodi Collabo e fentse ka dino di le 4 go ile 1 kgatlhanong Royal Fighters Kolobatse Sports Complex go thatogela ko maemong a bobedi ka dintlha di le 3 ba lekana le BDF mme bone ba na le tshiamelo ya dinno. Metshameko e tswela ka mafelo a beke a tang fa Gaborone United e kopana Zodi Collabo BDF 11 e thulana le Royal Fighters. Kagiso Molelekwa PTV Sport Gaborone. Mo metshamekong e tsweletseng ya kgwele ya dinao ya UEFA European Championship, setlhopha sa Germany se feditse kwa setlhoeng sa Group A morago ga go tshameka maleka a nno setlhopha le sa Switzerland maabane. Setlhopha sa Germany se mo maemong a ntlha ka dintlha di supa fa sa Switzerland se le mo maemong a bobedi ka dintlha di le 5. Mo motshamekong o mongwe wa Group A, setlhopha sa Hungary se fentse sa Scotland ka nno e le 1 go lefela go fetsa mo maemong a boraro a Group A ka dintlha tse 3 fa sa Scotland se feditse kwa mogatleng wa Group A ka ntlha e le 1. Metshameko ya tswelela bosigong jono ka nako ya bofera bongwe fa setlhopha sa Albania se tla bo se mekamekana le sa Spain fa sa Italy sone se tla bo se thulana le sa Croatia. Mo go re a lo re khantsa metshameko e le tsa Botswana Tonight di boela ka tseleng jalo boetso a re bo re kopana khante jana ka nako ya bofera bongwe ja ke tla go dinela ka puo ya seeng mme ke re boetso tle ka go re a lo a re tswelele re ntse re tshwere mono mogolo wa gore re change dikakanyo maikutlo ga mmogo le boitshwaro we tsotlhe re bo re kopana ga dijana ka seno sebaka tla ke di busitse go Benson a bo a go nela ditlhogo gape Benson thank you hela le go banela ditlhogo gape re go botlhokwa we tsoma ke le he ditlhogo gape Dr. Mokgweetsi Masisi o na tsene phutha go le khuduthamaga ya gagwe ya matona a puso go buisana ka melao kakanyetso e le 4. Kansele ya Chobe ya reta dirisa dikhampani tse di ikemetseng go phutha dikoloto tse ya yone. Setlhopha sa setšhaba sa kgwele ya dinao The Zebras se emeletse go leba Aforika Borwa ka kgaisano ya Hollywood COSAFA Cup. Wetso ne le kalo ga kwa difela na kotjone ya bong ile mabifi ka jalo ra go hela go batepolo ape go utwa ka maemo a bosa ka ibile go tlhotse go le maru mo tsatsing la gompieno re ska ra lebala a re tšentšeng la modisa tharapana ga go le galalwa ga le ya khosing a nne kagiso. Betsu madume amogela se masala pele sediwa ke Samuel Ramotonto sonto sola pisana kwa gompeni supa maro a thibile mo mafelong ka bontsi a go bothabatsatsi jwa lefatshe leno mme mafelo a go bokone le bophirima tsatsi jwa lefatshe leno one go santse go apogile mo go la ka mososo tsoro maro a thibe gone go boro le kgalagare le bokone bothaba ha mafelo a mangwe ka bontsi a lefatshe leno one go ta thiba ka bonthabong mo mosong go ta itotsa go le tsididi mo mafelong ka bontsi a dikgaolo tsa gantsi kgalagadi le borwa ka sekeng sa boratare go enko go bosupa ha mafelo a mangwe ka bontsi a lefatshe leno one go ta ikotsa go le mololo ka sekeng sa borobedi go enko go lesomebobedi mo tshokologong go ta ikotsa go le tsididi ko gantsi kgalagadi borwa bora go tlhaba kgatleng kwene boro ya kgalagare le bokone bothaba ka sekeng sa 20 ko Francistown lesomele borobongwe ko Nojane le 21 mo mafelong ka bontsi a tsweng dikgaolo tsenetse mme go bokone ja kgalagare tshobeleng gabe gone go ta ikotsa go le mololo ka sekeng sa 22 go enko go 25 mme fa re lebella ka tsatsi le la boraro tsatsi la bone mafelo ka bontsi a dikgaolo tsa borwa bora go tlhaba kgatleng le kweneng maro a ta thiba ka monthabongwe mme go le tsididi mo tshokologong dikgaolo tsa gantse le kgalagare le tsone maro a ta thiba ka monthabongwe ka tsatsi le la boraro tsatsi la bone go le tsididi mo tshokologong ga ko leng gabe gone maro a ta thiba ka monthabongwe mme mo tshokologong go le tsiditsana kgotsa mololo mo mafelong ka bontsi dikgaolo tsa legare le bokone bothaba tsone maro a ta thiba ko boro ya kgalagare le bokone bothaba ka kgonagalo ya mosarasarane mme go le tsididi mo tshokologong ka sekeng sa botsididi se se tamo magareng ga lesome le bosupa go enko go 21 mme ko bokone ja kgalagare gone go ta thiba ka monthabongwe go le tsiditsana mo tshokologong ka tsatsi le la boraro letsatsi la labone be ke le tshwaretse go le ka lebetso go sa tepelo ape a enne boroko
wetso se ke se gona sa ditshwantsho sa Botswana Television maitiso ke Botswana Tonight re leboge go bo o ntse o itisitse le rona puso ipetse seelo sa go thusa bagwebi ba le 300 ka didiriswa jalo tsa kgwebo mo ngwageng wa madi wa